Ya ahovu ira ama ira ina ba ira enoni zo aya maowai ami fefu ya aga siotaiba studio Sunderman ya ahovu. Shalom. Shalom. Ia dae edena faluka itazui ba acara lala famaana gera era huhu sebua ba podcast kalidaa mafahata sama sa narasumber ya ia dae Bapak Pendeta Tuhoni Telambanua PhD. Ya Pak. Ya Edam. Hisa kabar Pak? Kabar baik. Puji Tuhan. Saga lepa meno obe ginete to bali narasumber baba maana lala gera era baba ngahuhuo sebua ba edisi minggu Misericordia Domini. Batanga flejiwa bawa si Eva dua ngahana adula ana. Ba minggu tangga flejiwa bawa si Eva dua ngahan adula ana sito bali tema heda atau tuho ya ia dae somusotede ke Yehova sito bali dane taro malini hale ba minggu Misericordia Domini ande ya ia da te hale more bahabakuki faja telu ngawasifulu irugi sifelejiwa ba fatolu baso ya kheda data hono gedededa fena lobalang mangandra ita maandra sohagele ama lobalangi sinoma mekhama ba abele sinoma nolo ya aga ba sinoma me inota sisehi baginota ya dae ama omuso de dema menotola ora hundra aga banahiamu andre ya iya dae baba maana ndrambanuama ndra enonima baba maema tagomali basito bali lala gera era bahuhuo sebua bayaindra aga mahea o bahe Bapak Pendeta sebagai narasumber ia fahobu andra aga ena tagomali ni faema Bapak Pendeta bagi nete ya dae ama to bali ya hobu he khama banahia ande bahe khanda genoni sama ema bahe bambanwa samundongo ya indra aga ama idunaga mafundondongo hadiani wa khama iyado ira ama ira ina ba enoni zo aya sito bali berhuhu kheda batanggal felejiwa bawa si Eva dua ngahana adula ana ya ia da ete hale more bahabakuki faja telu ngawasifulu irugi si felejiwa da ubaso ya kheda imane nala ilan rauga hili bamanijiniji ira inonoi dana mola ifagongoga we ugu nia asi ifajawa dangania la iaga mana nahiara luo babawa bahaga nono wana andrkhau sanara baba atakile dohomo andra baba abau dede anda otoridana ba efufu soiniha babano baba ngorifi banuama sonra uga baba ngorifi ni bayoinima andra efajamba to mbumbu nomo jibahora heta nau daya irugimbagi jilaloyawa etela etoho hege jangoloi ya ira naso ira nafagohi ira baba majebe ya aga lahihege timba nalaa enae jinumana bambini efatere banasi kudoma bandrulu nasi ande sebua sibai meurongo bahumisi nesigu baduria andre manijiniji mbebegu no timba ba obo udela banesigu manijiniji ndao bajisodo sile hede ndrao irugimbawa ba makao na somo resaja makao banua ndrauno gijaraeli nale mobobo ara banale bua nago na sile fakai mbua jai banale faluha ge badana na ambe biribiri bakanda banale sawi bakanda baya odo basomuso tede junda odo bakhe Yehova obua de degu kholobalangi sangorifi yao fa belagu Yehova soaya timba gahembehe gahegu ibee babal jalawa yawa ifatredo
keduka banuna ni lau biola ni tika. Si mana kada pembaso tago mali. Bada ega ama ega ina baiga enoni zo aya. Bagina tiada ta anda gina tersisa kisio taya bapa pendeta. Hisa ia ama khaita malatar belakang salua bagina tu ni tema iga gidania soba omuso dede habakuki ande bagina tu lemo buah ara ba lemo bobo nagu ba mabegina tu kebaba lau idam ya muguna wata ila sama sui ma ama khaita ba zorah bakukire si dunia sibua mafanofunia sebua ya hana wa ilulu niha sama tikhania Yehova badanga nia silosehi hana wa ilulu mana niha silosehi lalau ni lau dedera baba malua silosehi na hadia ber nata faiki wadrono Israeli sebuah nudu sebuah sama kau ya ira ya Asur mabalinia ya Asiria nah ya ira adre me de fitungoto dola rua la fakiko drono Israeli ba mafitana eu ni fote Israel utara irege hancur tikiko panoda nah apa itu dania ba lebih berbawara Yehuda nah utarai hotu si walu ada de $50 iru gimana dania adudu saya trava Asiria ba la kau rono Israel ba mafitan raya ya ia Yehuda nah nusuira ba makau bada labu peo ba Asiria ba dunia cacahan ya iya itu nah itarai ke ifalua ba mohoni Yosia hadia berla mane bang wagana ita famakawa reva soita barba soibe berkola lewada nah ada dania ibi bohoni lalava mati lalava auri Yosia bersih ke gosali ihta fefunga valenadu soibe drama ali hadaya nadu ali dan tanubania rege alua va mohoni tapi hewa ino ifalua va mohoni batata mana no soira barpa le aifa ira barpa va soyar na dania aifa va mohoni le naisa lua le oya na saifa lua va mohoni usia o mate ya mefasuba iya nah tapi dania i aifa da alua ba ate avuvu trava Asiria Asur lalu tohare gei soibe Babeli nah me tohare soibe Babeli adre ibi fakiko wadane soi Asur o musuh dedera bada Asiria ya musuh dedera maifu bada la bayo le neba no te kiko no duda te ada zalua Babeli ba ibegi barbavania zui ni ha Yehuda nah adova manofu Habakuki hana hade zalua habala ilulu mano itabadanga ni habairo Yehova kira-kira manofura ya nah medua mana kena kira lofo itere lofo dana le mobua zinan ada bayo mekeno le mobua ara le mobua zai atau zaitun wada zaitun ya ba le ada urifo ba kat biri-biri gerbau nah ireki hada zalua fa anumana fa atosasa mana bakhdela futaifa akhirede da latar belakang mada gama khaita zura zamaile adre Habakuki ada dania natafaiki
nasi buku Habakuki. Bataila telu fosata. Fazasara ni duna bada bisa ya ba akhirnya zifaluha ni Yehuda, zifaluha Habakuki, ba iduna da khalobalang. Nah, ba sosogai vanemali. Ba faza dua, ba pada ibe vanemali Yehova ba ya upahava Yehova no satula ba bazitabai te upahava te orifi zamati ba hizai te kiko zile mamati. Ada nata baso ba faza 2 ayat 5 ke atas. Yo ba dania ni fakiko zi zolwalua. Ni fakiko za faito. Ni fakiko zi lesohi. La ni fakiko za nepa ad. Tapi ni orifi ni ha satula ba mati. Jadi orang benar diselamatkan oleh iman. Dah ba faza 2. Ba faza telu adresa bada ya hula rahu ya bisa bazitapai fangadro ba bazitapai famadu famati ba hela ababu ba makau hela ababu heredo ba omuso dedegu ba Yehova da intinya da berhu adresa faza telu lah da latar belakang Zurah Habakuki. Nah, lah tatoga bawang osisi ya. Ada ya berhuhoda ba tola mu fausatelu goina sinia. Ayati fulu irugi ayati felelima te fadua bada walangi adre sila tebula baya ia zamater ulia ulidana rehewa ifamuka. Iya. Nah, jadi Allah yang berdaulat atas dunia yang kacau. Tengah dunia pengaruhi bama menjadi takluk lobalang bermaya zobai fefu hadiah ia. Dan ia tahu sisi hadiah ia bisa nusini ada. Fosata si dua morba perhoda ia ada tefadu wa faluha wa makau. Faluha wa makau bahiza famati adre da zanga aro banuania hewa oya herede de abula de bama famakau si faluha ba si telu ba no sai famadu famati da ba sobo wa todo ia le mama lo ba de ba khlo balangi bermelo balangi adre zitobali bebe de ba sitobali ya katakanlah soldoro kema pelindung ya, pelindung bahasa Indonesia penopang dan pelindung. Telu fosata sebuah lah tahu sisi mana itu tola itu mengarah kepada dasi fufuna mikino Allah yang berdaulat di atas dunia. Itu ya lo balangi si le tebule bago talua ba fa buka gale ulidana ni basoda bayati fulu forma irugati filetwa mikino. Hadani wania bada wa hela avav gabula dede sorry gale ulidana re ba tenga ni olo balangi ko da fef. Hade si soba kuridana. Hade ber me fefu da no soba repava lo balangi. Adro dania va iwa ba melarongo ba hade salua manizi ba muheu hili ilau teu ba alua mo le sebua mo ugu ibu pade ba mo ugu nasi ba makan iba bada meke hula ni forefa ya jadi ber ba ibu pade na mai ba hili da ba oroma hula imana da ia ba de ya ada nah ba luo na luo forma bawa hono ya badahiania betul ada berme larongo hadiah bahi visa Yehova bahkan nai visa bola Yehova na iwa mikino bada iter hagano novana ba iter toho sitakile ber
vo bele ke zamati khania moroi badangan niha sama kiko. Dan ni wane ba ti telefono miki. Ani haje do nama makikero ba i heta la khami gofia i hadro toho dan lain-lain. Sida situnya bahwa bangaval zama kiko bangaval waafavuka le farai lobalang. Jadi uli-ulidana pun tunduk kepadanya. Jadi itulah penekanannya tentang Allah yang berdaulat. Nah, fausata si fafan. Fausata si dua, ya megeno va lovalangi samosa le tebul ia ba vanolo. Nah, le tebul ia ba vanolo ba ada dania ba masih bayati fulu irugi fele lima ta ila bada haniha zeda nama makiko ya irani fotinia sebuah horror lalu sebuah horror ifazau patopu punomo iheta nu daya udah wani rugi pagi silaloyawa doho mikino zangolo ya ira i hadro hugo zangolo ya ira baru mikino pengalaman me tefakiko dono Israel tan bama fitan yeu Israel utara me ifakiko ira Assyria dan ia da no tohare nudusi boho ni apabeli nah da ni ilada hevisa ia votorokenia banuania samatikhania. Nah, ada langsung itete fada ba ngavosi fele ene rugi fele vitu hewa eso gakaula dede. Da nene hewa eso noro dede, hewa eso gabula dede, hewa eso va Macau. Tapi me irong ida habakukir da ba ayati fele ene. Ayati fele ene jadi irong da habakuki tokea iya. Ada iba pada ula ya manisi dunia manisi pevenia atata delania ada zifalukaya tapi masih tak pada buah de berme tuhari lobalangi babanolo sama tikhani. Nah, tapi kedua sapuan kita sebuah keteguhan iman ya. Hele mobua nako elona iterlofo begino. Hele tesedra buah zaitu. Hele faluha ge badana. Udah menu di zarane ne bayati felevitu ya. Ala abu biri-biri bakatra itu ku ataya itu ku lehadi oya biri-biri. Balahadi sawi bakatra da woni woni amekeno adro. Nah, bade zalua. Hewa isoda ba letobali fa abu dede ba letobali fa abu baba mati kolobalang hada bor itete bayati fele walu foma feleziu hada bayati da ba nababa snesa yumina bahwa di tengah-tengah penderitaan dia tidak mundur karena Tuhan menyertai, Tuhan menolong, Tuhan menopang, Tuhan memberkati. Dan ini hadir kepada bahwa Allah hadir dalam setiap pergumulan. Ya iya zangorifi. Dan poin si fofona ya. Ya iya zangorifi. Tuhan menyertai di tengah-tengah kesesakan. Tuhan mendengar seruan umatnya. Tuhan tidak meninggalkan sekalipun dalam penderitaan. Jadi famati betul. Famati ya. Itulah Tuhan yang menyelamatkan. Allah ya iya lobalangi sangorifi. Istilah kedua ni okuna adalah kekuatan. Fangabul ya. Lah dia tahu bah lobalangi semusuh terde bermelobalangi ada sangabul ubu wa abul. Nada tafahila dan ya bagama bula lisiboho ya. Maduma no iraiwa de folokan. Ba ulawa mana fefu dia ia berzangabul ya awat. Bahwa senesa itu menarik
segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Tuhan yang menolong di saat kita tak berdaya. Tuhan yang menopang ketika kita lemah. Tuhan yang memberkati di masa kita menghadapi kesulitan. Jadi itu saudara atau sukacita sejati itu karena Tuhan hadir, bekerja, setia dalam setiap keadaan. Nah, daulah nasi na tahu ke tahu sisi ayati fulu irug ayati felezi wanomigar. Sagala badang malisina ifay mabapa mege hiyotay ama kaita irugi babang osisila. Sangat terperinci na secara pribadiku abah kasih aika na dali ni hasamee togi dalingannya basami tedenya bapa mondrong. Na taila mege ama kaitannya latar belakang nia so ia banahia ba makau. Banahia ba abu dede. Tapi iyo musuh dede ini lumalangi dania bagi noto latar ba makau rauno Israel. Bege mege ifatete bapa ba angusisila. Bagang usisila mege bapa to bagi tol mege he ayati fulu igu gisi fele 5 ba fele 1 igu gisi fele 7 amna ketel dan terakhir fele 8 igu gisi fele jiwa. Na tabaso da mo ifuniti hoda na yau secara pribadi apa baba masuk tahu mali ande hewi manijini ita hewa ile sai bua arano mege hele kadrano mege ban ile nabi no mege ba kadra tapi i omuso ye de lo walangi. Simani wa bapa mege uabe di tengah pergumulan dah pasti solo walangi samudrong. Amin. Lah ba meno tarong iga ama iga ina batalifusu iga enonizo aya no taila ama khaitania bahe ango sisilania ya da egipa so wanufuma hisa ia angerenua bagi note zaman-zaman perkembangan da apa. Hisa ia baba tefagia baba mati ni hakiriso si sedang mengalami pergumulan apalagi si sedang mengalami famakau. Fanofusi bagaseda idam si fufu na uwa moguna taila wa famakau adre ma bali ni hania hereo dodo tenga hamifuna alua. Tengah bagi tu Habakuk ba gofana wa ba aurini hayo taremifona iruki ada na tahu geta osisi i hadia bahe visa zifaluha yada ba ufai te fagele mana apalagi kada badan ni hadri bahe banahia badan Indonesia masih sowa anumana betul. Jadi pergumulan masalah hasil bumi yang sangat sulit ya juga masih tetap lalahalewa sabar tetap apalagi kita badan ni hala asasila fute ya daerah-daerah tertinggal ya notorefuri betul ya siai zo apa ta tengah siai lala bahekoi ngawala Wangobini lalawa auri mena lah adalah di perusahaan sebuah badai ino mana dah atau goi zaitu sekolah yang abalu makau si faluha na leme drama na ta angiraga wifona bagi na tazama suya ita ya dai ya si ai zamangi watede vanua bagi na terre ba kotalua ni foto era digital itu luar biasa. Irono ya dah itu gua faito. Iya betul. Atau sezelungu. Iya. Masalah-masalah etika moral, alua berpengaruh. Pergaulan. Pergaulan berpengaruh smartphone atau era-era digital. Lah, le metro mana ia dah ba wasuwut. Salua ba Timur Tengah, Israel, Amerika, fasuba forma Iran. Nah, ibu saya kami tahu dah ada berpengaruh minyak, pengaruh harga-harga akan naik, kesulitan minyak, kesulitan ada ya tengah fanika hoda tengah fanika tanah atau ada ya termasuk dampaknya listrik dan pengaruh FFO
Iada atau cadangan minyak iada ba Indonesia lo ada ke 20 hari mifana. Na iba ada ni lo iba Amerika Laut Tengah ada ke dan dari Iran. Ya Italia ihabu tahu ya. Nah, jadi jadi nak uwa bahwa taromalidai guna sibai ya. Guna saya na tengah buat arzile mau buat tapi mungkin kita nak mungkin beli kita turun padahal beli kubeliwa tenong lah Italia le mau buat dana hitalau mau lazaba le oya buat bakhia le oya buat dana kalau mau babi mati babi itu kan udah mana pergumulan menarik Habakuk dai ber na tabaso bakidung jemaat telung atau telung fula telu ni karang ni hakaro kheraga ya dia ya konteks khera le mau buat tomat nah hulzi memang dah penyakit sampar dah bakidung jemaat telung atau telu refleksi merubah faza telu ayat sifil vitunomike nah tapi situ bali refleksi ma angirenuada bahwa bagotalua gabula dede bagotalua hereo dede bagotalua gametau hada situ bali gangirenuada ni fahal Habakuk kita bahwa omuso dede bakhlo balangi bakhkeriso bagaimana bulan si bohong kan di dalam Kristus Yesus en Kristo Yesus dah bahasa Yunani ya aba khasih gilwa hada na iwa mikeno somuso tede rau ba Yehova somuso tede rau ba khlovalangi atau ba PB somuso tede rau ba Keriso so enengavale kilwaha en Kristo Yesus mabali khadaya ba Keriso Yesus hadia da si fufuna edana ihadrega soal bahasa buaniha ke Yesus hadia ita adre naba Zura Yohane ya tefo maidola de la nagu ya basodraha iya nah Yesus de la nagu daha ita tadra bahasa bua elohania ya itare badai mo waa ita badai mo tela badai mo bua bakakeriso dan iwa bakakeriso Yesus fahasa bua keriso si dua na iwa bakakeriso elohania ya ita siso bakakeriso faluha bangorifi faluha bangatul nah, kita diselamatkan dan dibenarkan di dalam Kristus. Nah, ajaran Luther ya solus Kristus, hanya di dalam Kristus. Ketelu, baka Keriso, tobali sobo nga usiboho. Na baka Keriso sonia ba no siboho mo fazahia. Da ba 2 Korinto fazalima nga wasi Filevito. Elwania hade ya mo nga usibo ya no tobali ita ni sibo no tobali ita soroyomo lo balangi no tobali ita sinomo lo balangi ma ono lo balangi itu dagilo si telu ya na iwa bakakeriso si efa na iwa bakakeriso sonia bahwa ya ita resa efa aurida ni fatur keha bakakeriso sonia ba ifatur ia eheha nyamonia mobua ia goy buah-buah geheha ba hada gelwah na iwa zui bakakeriso numero 5 ada sifau ba amate ba sifau ba vemos na tabaso ba Roma fazaana gelwah ba maya kuidano buda sifau ba amate ba sifau ke ba vemos elonia faluha va auri sidruhu va auri sila itu basi afuria na iwa bakakeriso
Na mikino ba gamabula siya na baka Yehova. Magamabula si Bo baka keriso. Eloania ya ita are berme baka keriso so maka oroma gay buah-buah keriso balalava auri seroma. Nah itu. Ada waiwada niya ko fadia zalua hefa abu dedo hefa makau ba sumusote de rauba ke keriso. Jadi ya mendalam siaika ngeren wadai untuk khutbah ba hari Minggu ya. Ya. De nusinia ida soal ada refleksi atau ada ngeren wa merubah berhuat. Kisah gelepa. Ya. Bagangnya sinai fa ema bapa mege mungkin yang awal sino ibe ke da poin. Waya ita tia sambua ke Yehova harus sama ita ke lobalangi. Ya. Ba afu ya tanya mege ba buah-buah kehe hasi sokoda ba molalo ya balala ba ogida. Si ego maka. Baya da epa sino asise masa usaf ke bapa hadiah tips atau trik ni falua ra enoni goi sama anu tude baba nuria geturia semuso tude ande bambanua ni hakeriso hadiah si perlu lah falua. Ya, jadi sarawa bale ira voda enoni ira sangai huhu balomiku ya mukunal fana huhora ya. Ba asese wa ya mukuna telu F. F si fana famerege si dua fanuriaike si telu fotruha. Da ni fotoi kerangka khotbah. Nah, hadia bayi bisa famerege huhu balomiku adre. Tola da ni berege ya da soal demiku. Jadi seorang pengkhotbah dia bisa memulai menjelaskan tentang nama minggu. Misericordias Domini. Da usuno ba ibu dede lobalangi. Tola bade so titi tolaknya. Usuno ba ibu dede lobalangi berme. Lobalangi ada Lucifer ia baba auri samati. Nah, tola bade. Tola goi berhuhuo fa mergehuo te berge forma muzaraini. Muzaraini ngavalo va makau ngavalo hereo dodo si faluha baba auri ya dae irege anu vanof hana va lulu trau baba makau soya. Nah, dadanya pintu masuk ba numero 2. Ya. Ba vanuriaik. Nah, tatu saya ba vanuriaik ba muzaraini mekano sino opakha ba kango sisila ya. Sisila ya. Ya hadia zifaluha ba kuki avodrono ni Yehuda bangaval no rodede ba hevisa ira ena le fariba ba mati le aitu wanatena berme Yehova samusa zangorifi banwania samatikhania. Nah, ba avena mutahu kemekano saidania ba na ba kerisosoniha ba hadia zifaluha si nga balono mige to bali fangaroda de banwana keri ba sambil mujelas ke da ba mufatafa ke mufatafa bu aroro dania haba boduna duna haba kuki padahal pergumulan tengah bagi na tabakuki tapi pergumulan ya dah. Nah, avai da saya avena fotuha biasanya rahu-rahu adre ba elnya itu kumana ifo luahaba hadiah tema ofeta dana ekwe banitana badada. Nah, fodu seikoi banitana badada ni halu baya tisifele walu. Baya odo basomusotede zuitra odo ba Yehova oba wadadegu khlobalangi sangorifia. Nah, jadi megino muberege na muberege batema atau muberege ba ngawala norode no meke nizareni idu forma o muso de ku bakhe Yehova. Nah, ada kira-kira ida ada ia drege va matefa huwa redania ni falwa balu harimi ku khatravel. Sawagala pa sa kalitama anda sawagala. Sawagala ida. Badag malisin na ifa ema bapa haba umuso de jamon rong. Baba uba de geniha si sedang soba pegumulan.
Betul. Ya, mungkin Mege ini sebagai perumpamaan ke Habakuki Pak. Ya. Beda zaman, beda pergumulan. Ya. Dan beda masa, beda gijaluan. Apalagi kita begini tiada yang abal pergumulan. Betul. Tapi Habakuki ba jimakan di kheda, ifagongo ke kheda. Wa bagina tabani jini dede na sokheda lobalangi. Na omuso dede ke lobalangi. Ya. Ba fa dede ni temada. Betul. Hidup kekal ita ke lobalangi. Betul. Bada ga amega ina, bada go malima ke ande ifago ita. Ena tobali ita sangat tak ufilo balangi. Ena tedona saba matida. Waba di tengah pergumulan, hewa ai iwa dunia berakhir. Tetapi na iwa lo balangi amena mulai iya, bale sotimbaga ni falua lo balangi. Ya, amin. Sekali tepa maanda sohgel So menang ungkapan babodro daidam, ketika kita angkat tangan, Allah turun tangan. Dan kira-kira ketika kita angkat tangan, baru sanggup saya baru disitulah Tuhan campur tangan. Sangat luar biasa. Iya. Dan bagina tiada epa meno mangong fefuni jarani Bapak Pendeta Mege baya tu balia hobu-hobu. Keda enoni Bapak Pendeta Ibu Pendeta Samondongo bama ane lala hufu ande bahiga enoni tanu bernia. Tinggal ke matu bali hobu-hobu to bali keda fefu Samondongo hobu-hobu lo balangi alua baba orida jam sana. Ba ia da ega ama ega ina hulus si mana keda lala bama ane lala gira ega huo sebua ba ngaluo minggu tanggal felejiwa bawa si Eva dua ngahena adula ena baya tola tafalua ia baya tola gei tefa ema keda bahe bambanua ni hakeriso ba begini tiada ba tetap maingat kia aga siotara STT BNKP Sunderman bi olifu itabo subscribe ba jila nasa wo subscribe bagi ba jila nasa gi bo bagi ba tabagi berani ilada ena tabagi bana bodaniha batu bali hobu bas sabata bi olifu itabo sukai bahegi ba bo comment bana sogoi si tego tede ira ama ira ina ba enoni jo aya ba bodukung ya aga berupa dana to lagi mukirim ia ba nomor rekening dan ya siso ba deskripsi podcast kali daa huli jimana ke dalala ba maano huhu bagi na tiada maaway ga ama ina fefu ba ira enoni jo aya ya aho